Hainohai Phatar Hasteni Phainai Khongsa lore Malkhungo Naitugwi Manjakha 20 carton cough syrup hatiwa aboni hatidor 20 lakh party mungo Malkhungo driver taibin logyo tongaino arrest khlaika churai bari waspus ni police borni mung as Mohammad te Robi Kumar Hainohai fekmuni bania khlaine rokno kasunani bage Naitugwi ongkhorei kahamman mari manka Assam police abo haikeno party mungo saimanka sangrangsalo Uttar Pradesh ni Gaziabad ni simi Tripura hasteo phai tongmani Khongsa Malkhungo honoi afrono churaibari waspos ni checking khlai tongmani jorawo Khongsa Malkhungo Naitugwi Manjakha 20 carton no 2000 bottle cough syrup hatiwa aboni hatidor 20 lakh party mungo Malkhungo driver te binlogyo tongnani romkha police borni mung as Mohammad te Robi Kumar borni tongthai Uttar Pradesh awai hani shaka पुलिस। तो ये गाड़ी में क्या सामान लेके आया? कितना पेटी? टोटल कितना बोतल है? 2000। कहाँ से लेके आया? गाजियाबाद। कहाँ जाने वाले थे? अगरतला। और गाड़ी में क्या सामान है? परचून है सारा। ट्रांसपोर्ट का माल है। Borni mungi bazar ishara thana NDPS ek kerango FIR na harsa kahani shaka police abo haikeno borno fashalo darbar nagoti shanai police bureau report Chini Khorang